DA e bolelletse Lekgotla le phahameng la Nyewe hore lefapha la Freestata la Temo le Ntshetsopele ya Mahae le ntse le tswela pele ho hatikela boitlamo ba projekeng ya polasi ya tlhahiso ya Lebese la Estina. DA e qosa lefapha ka ho sebedisa dimilione tsa diranta ntle le ho kenyeletsa balemi ba batho ba batsho ba ntseng ba thuthuha. Mokga o boletse hore lefapha le tswela pele ho ntsha diranta tse fetang dimilione tse 20 ka selemo projekeng eo. The department has spent and continues to spend substantial sums of money on the project without incorporating the beneficiaries. Clearly, that quite clearly cannot constitute the efficient, economic and effective use of resources as required by the Constitution. Fela lefapha le butsitse hore kopo ya DA e a hlokeha na. Lefapha le re le se le ntse le ikamahantse le taelo ya Lekgotla le phahameng ya 2019. There will be a feasibility report, the beneficiaries are identified, and then there will be implementation of this. And it's not a project, it's a business. Moahlodi Danita Dikok o fumane hore DA e ne ntse e tseba ka taelo ya Lekgotla ya 2019 empa e tswetse pele ka nyewe ena le ha ho le jwalo. The following orders are granted. 1. The first to second applicant's application is dismissed. 2. The first to second applicants are ordered to pay the cost of the interlocutory application for leave to file the supplementary affidavit. 3. The first to third respondents. The first to second applicants are ordered to pay the cost of the first to third respondents on a party and party scale. Lefapha le tiisitse hore le ikamahanya le molao o. Makhala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.